106.9. Ya beje mena kan kan nyina so media ma no pay. Makuma nyinara adaminya. Ano pay check ese nkoma o. Daddy Lumba no pay me cha pa. Eni mama Lumba. Nido enini mobro. Esa ya mwakwa banso. Oh asase. Nidi mini pa yena. Nimbo aforema. And na DLFM Enquires Association ni nyina ano pencha kese nkoma mu nyina na no pay me hye onkuna bi oh mafi onsam say mo okay kan Jeremiah chapter 17 na verse number 5 equal 7 na obeka kire se de Awurade sie ni wadumi oni ku a ode ne ho to onipa so na ode honam aya na basa na nakoma atwe afra Awurade ho na se nipa no o ti se dua esi eye ahwena padada so na only hunu se papa ereba na obetena sere so enchekere so na obetena na uka verse 7 na o sinsira ni oni ku a ode ne ho to Awurade so na ode Awurade ye nani da so anope koso ma Nyankopon ye wani da so efrisa do ho ti nupa so a enipa betime du hwammo meda se mendi se radio stations ne do so pa nanso wantwisu bia se watwisu DLFM 106.9 radio station we awutie no se na de kan awutie a eye papa Charles Gojofosu Daddy Lumba dia mendi me honam ne makra ane anope bedi kon webere na ye beko Kumase na Andra ensoto Kumase na nkra mense kan kire mu sei enframa na bona no odin yi pa ni senti emeje paredo na atimi ase wa sentimental mu adehie bi nso ho kan wa sentimental mu Andra anadwoma kodi won komo ena no pay na ubeka ya na ye memeda ne papa obo so me no eda na tosu du ba ko ena edwira seche du masefo no kire mu se omodihie bi ma post for answer so many wuyenti omu kotwa agya edito eye edwira district police station nim etime hye ni nyina da esa so to post for no so were na mi ka say no okopie mu e o memena so a eno so wedwira ne mpatam akomfortatu amwa akoto dia shaka asenkafo so aje o musika aje akwantufo aja pade da free o musem na de hye na ka say kire mu say wonu mu hia ho bambo awu nsem bi esre pa okrum ha yani ekoto share post for so kwasi police station no ene ho akwahia se be hia ho bambo e wadwa ne mpatam anape be de nkomo na sana na men call WhatsApp messages ne so na men kan bi famu anope we say hallelujah 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 amen 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 we every wafaya unchen odi free teshi mindi me hunam ne makra we every wafaya unchen odi free teshi ninya miaye mindi makuma nyinara eda ninya miamase we say good morning me hunam ne makra afwa kunadu odi free ashalebotwe miaye I say thank God for today. Makuma nyinara. Amen, 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 amen. Sa mi hwede nyamiaye. Nido enini mobrohum. Oh asase. We say thank God for my life and my family. We every piano chain.
What the free Tama Newtown? If you say, oh no, now I give me. I am no question and coupon and Waji and pay. Was it thank you, Jesus? Amen, 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 amen. Augustine, now the free Tama Community 11. Where's it say good morning? Amino Mafia the free Tema Community 10. And they want to bet me the WhatsApp messages in the bar. 0593 406565. And remember when Chen with you, none of pay would do nas in the bar. Now, me call Facebook on swear. Monica Sare or say good morning, thank you, Jesus. Amen, 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 amen. Now, all the free Germany Dortmund. I'm a fan of pay a chow pa. In your bar, Monica Sare, and a pay a chow. We did your Home of Legends and Great DJ Mario. We say thank you, God, for giving me a great day. Thank you, Jesus. Amen, 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 amen. We every Richard Medunche or the free great soldier line. Anopaya dia kuma nyina ya de bada nyankopon ase ebi se bi da ya wansore nanso me no mienu de nyankopon akoso aboye ho ban ema enkwa edaso we yemu na mogya de mu afrisane a papa de kan sa no pe wo ma ya da wase o wonso betumi afra no pai no do aseda no de aba 053 40 50199 053 40 50199 0593 406565 Anopaya batu ya dofo hunyumbi Hello, good morning. Good morning, Elder Tracy. Hallelujah, it's Alizi. Yes, new town. Empom to say. Nyamia lumu na unse. Nyamia dumadum konache. I don't pay Macedonia. You don't say. I don't pay so. You heard the wire. You have a bro ya gini and tia keso. Bibi was sorry a chia and Karadin Kwani de Bemano. If it's only who me no more bo. And I do the swim. A braya be and no me crying. Yasumu kwenye na daho erade ma bobia nkose ye hinu wasanya ne ya no pani e katiatefo ho a e kase ne din na nyam nka na dum nti amen. Amen. Hello, good morning. Good morning. Sa kwadi eni Nhyiraba sa kwadi eni. All right, I no pay Macedonia nko sak. Na to nyom. Sa ko to mayenko. Se bibi wasidachia nka una midima wo. Unkuto na usayeyi Unkuto na usayeyi Unkuto na usenasi Sebibi wasidachia Enkawuna midima wo Unkuto na usayi 106.9 Amen. Amen. Sa kwa die nche fa beto nsa fo no ko future no why. Hello, good morning. Hello, good morning, everyone. Hey, droba. Kwame. Yes. Pada ko achimedu kra no pe Macedonia nko. Asadaba ko de mama operation. Hallelujah. Ano pe so ye do bo ade ase na hu mobo basa yi adom. Ode na basa kese na yimi drogba meka atafo nko ho na meti DLFM eno manga na nyina nkade a. Ye ka che twidi ampo nyankopon se ye kotubu ye mu ase ma ye nsa so kase. Ewrade ye da wasi o.
Yesu. Amen. Amen. Hello, good morning. Miriam Waji. Meju so. Uni me. Roma father no fa baku. Emi ni mo pa. Uni me. Na offer. Senior. Aye yenka odi dedi kai. Amen. Na ene enasia so nka wo. Amen. Asafu ehu a wabi opro na ma ye nyina. Requestem. Ai. Me pa chao. Na watwi nyina me to nyom. Aha. Enti ma mi to nyom ba ko enyi asafu Yehowa na ye. Ya krado to nyom no. We jo nya mi sumunu. Asa na wawo. Ebi ase aja pa die nyinara be dari aja. DLFM. We jo nya mi sumunu. Asa na wawo. Ebi ase aja pa die nyinara be twamako. Papa, me da wasi. Da bi chira o. Amen. DLFM. Na ho asamayen. Osu betimi afre ede waseda ne dia ba. 053 45019. Also show nya mesem no kwasem na I don't know. Hello, good morning. Hello, good morning. Our friend didn't be akasa free. Pastor Sammy Olivia, ukase free dodoa. Ma Olivia no pay Macedon enko. Open na yami ase. Nyama won ofe. Nyama won din, nyama ni tumi. Iti asidan kan din da. Ebi koda man sole, ebi da hospital. Police station ni ade. Asidan kan nyame o. Na se pata mi punyu ba ko edi nyame aye. Boneteu. Yetie o. Se bibi wasidechia. Akao na medema wo. Unkuto na osaye. Unkuto na osaye. Unkuto na usena si. Eja se bibi wasidechia. Akao na medema wo. Unkuto na osaye. Asidan kauni dinda. Amen. Amen. Hello, good morning. Fachame pa. Betimi asan babio. Hello, good morning. Good morning, Nhyiraba. Senior didn't be akasa free. Bajetem diodu. Mr. Diodu Atomic Hotel Danceman. Mpacho no ara no me da se. Champion of Macedon enko. Ne da nyame ase papa ane me krada. Ne nyame aye. Enyu bi na wanya ne sa. Obi da wan sore nyame amadu ga cheme mabusuade a. Asidan kwa na de manya alade nyankopon. Amen. Amen. I munyame na me to me dofo nyumbi. Hello, good morning. Hello, good morning. Morning, me patron anapai. Me danyame ase e wa de kese a wa ya ma me ne mebusu nyina. Odi na bia kasa free. Nyumba ko na ye. Odi ni nya abotre. Odi na bia kasa free. Your friend Christiana anku. Miss kasa free asiama. All right, my you. Jesus, we praise your name. Jesus, we honor you. You are a King of Kings, Jesus. We thank you, oh Lord. Amen. Amen. Isa Christy. Hey, Sunday nyakopo ya adoma wo ho. Masum Jesus ne boaboa ho na bra bi why. Me pastor you. Aha, ya da se pa. Hello, good morning. Morning, Nhyiraba. Esini adina bia kasa free. Nhyiraba yo na bua kan si man kasa fi sapte man le ben ko kubun san. Champion na ko me di min ko. Champion man no pay Macedon ko. You akwa na me o sta papa ani jumadi ya ne alopa bia de maye. You come just so kan pe kwa mane yanko paase. Nhyiraba yanko paase on pepen so de ma ba bedu ne Beneza. Radi waye bi oyi be man papa yanko paase ma yanka me maame o ma hema e fie editwu a wo hapo. I ben attachment and yes, you come mammy papa.
Yankopa se ma nyanka mo ken oba fa higa ngo wa shama roma down to tombe table sister na akasa do troubles ka on message nka abeku on pom no ni agbo kwa ashama lucky heba on senior ma aseda ne nko na mere pay be se bia homa ne nti mate medase medase bebre. Hello, good morning. Good morning, Asorba. Auntie Maggie. Mama no pay ma aseda ne nko. Ni se nyame adwuyen odonton. Ahome nkwa ahome aguyemu. Emoje edi afu sane etekrema da bontiba. Baby aye kra kwa ne mamoye. Ewrade anyane ya bankomo na. Eya tum ehumobo enode afunyen. Enti aseda ene de moti asefu nyankopon a abri nyina wo me ehome mframa kwa yento yentia. Yenya hwi na awrade mo mu na yebiribi mayen. Yeda na fi begree madadi ni na busua wonso nu abusua DLFM fo wo nyina yeda awrade asema mo ka ma di fini mo feedback bedi bia roman father wo awrade nsabofo ma no menso mani mabusua oh my Ghana emu ni panyinara emofra mpani youth awrade mo bibia ho ban a driver for control mo fra namu ya namo school awrade nsabofo ma wo yeda awrade ase so do obibia ko do obibia ba sunviem na domone na ho mobonti amen. Hello, good morning. Good morning. Ahon fe odi na me yakasa free. Kasa free asa ebutwe my last stop my enti ano pay. O ano pay de me de nyankopo access esale so asan ye bi. Eda na se ma won kwa wonu wabusua. Isa de nyankopo ase ema dia edumefo nyina omo kwa. Isa de nyankopo ase ma papa da de Lumba on ne yire ne busua nyina. Isa de nyankopo ase kese pa ma nyankasa me ni mabusua. Eni Ghana man nyina wo Yesu di munti amen. Amen. The family last call pe. Na ya bwa ura kura krata nim. Hello, good morning. Good morning. Me pa chodi ma bia kasa free. E friend me Kate, me kasa free oyibi. Ahon fe Kate ano pay ma seda ne nko. Meto jom. Yetiu. Why no me fasida mano onya me na meda wasi why no me faye mano onya me na me waye beji wasida ne eburade beji waye yine eburade beji won kamponi wenyo nyamia body yinera amen. Amen. Hello, good morning. Morning, praising. Hallelujah. Nhyiraba Kwadwo. Yes, senior man. Good morning, opening. We didn't know you free. Said Takumono. Oh, blessed. Then probably say. Adumo. And I pray we may last call and Timasadan and call. Thank you. And I pay then you have to last caller. Then you have to say, oh boy, your own bomb at the patchy. It's Mr. After radio, so I cut. Then you have to my extra. You need to change. Amen. Amen. DLFM 106.9.
Yonibo. Rama, time I had your robo. Cassie, Lumba, Dinty me, bro. Seminyo, Cassie, Samachio, Kajo, Yantamufuano, through, Ricamio, Cassie. Sanaya is right, Obe Waradi Kumpo, Amana Indian treasure, waiting Kubo. The Conim Sag is a say, Kobe Wamana Indiana, batteries on Guanyo. My mentee asked them, you know, if you want more about Fontaine, so you will crack tell him. We say thank you, Jesus, for our lives. Amen, amen, amen. Good morning, Nhyiraba. We in Najwa or the Free East Legon. Najwa no pay me chana sekesi en koma pa. We suffer uku Don Foster. But I thank God for another new day. Amen, amen, amen. Hansin Dio say good morning, Sammy B. Today is my soul day. I thank God for my life. Amen, amen, amen. Hansin Dio do. Atomic Hotel. That's a pa. Piaga. I say, Father, I salute you this morning. Bless Sammy. Yes, that's a part of pay. Hey, no question, pa. Send penny na do what do ever power to you man home. I have brawa swans in the tea and you monsem. I bet your person watch there when I say why. Every day, every night. If you're a Befibia, or come and I'm on to what I'm going Anopayenin komo na yen konku akrata hudom ne hwetwen komo kakra ne hwensema ku akrata no ede aba anopayin edi kan yemfa de custodian ku akrata no enhye ase na ubehu Ghana mampeni John Dramani Mahamani foni da hanom kratefa etoso miensa ewodi custodian ku akrata num ena wo kire mi se Mahama Sachs new teachers. Mahama Sachs new teachers. Nese Ghana mampeni John Dramani Mahama. Acherefo a Ghana mampeni dada na adedankwa kufu ado na pen so fa o madwuma na nsenyansa yeto abani wie yepe no fa wo no Ghana mampeni fufure ekirem se dabi. O tumi no mo nya adwuma nti o mkwatena fie kura ne so kura tai dia ba bonte acherefo no o kokko apa o madwa pa. Akwakatay ebo ho amane anopai yanko yanim ne yanko piemu ewo di inside kwakata no ba amane se aban aye na adwen se opese oman Ghana Electricity Company of Ghana ECG no otumba ho maden na ankwankranfo atumi pam na meke se no 2 years and afin so PWU o ma reject mu na kirem se o tapi sa na ma aban peso otu na mo ntiase na efri se aban betima ye biribi ede afa ECG dwumadie hu ni senti ekota so se ne pro ne kankanti na amasi amekese ne ECG dwumakuo no ene man konkanti wona mo ntia se aban pese we nso o ma akwankore epam we eyede ni eyede inside kwakata no ene de aba anopai yanko Ghana fit kwakata no Obama ne se Mahama apologizes to Christian leaders over education following invitation delay. Ghana mampeni John Dramani Mahamani foni da na musei ene kwakata no Obama ne se Ghana mampeni e de chopa kese akoma Christopher soma hodo no say ema no to ne nsa e de Africa ni foto mo de ankwatena se ehwehwemu no kwampa betumi afa so na de ye ho masua ho hyehye no afa so no ni wura fie ene wanto nsa amfa amfre eye Christian leaders nti Ghana mampeni se de si ye no enya bo apene mum nani na epa so kakranti wonom emfa enchenom yenko piem ewo da informal kwakata no ene Obama ne se obakaya ekopia mu se kan ofoliata akane Ghana photo samfo enipa bi ebodugura mu ewo ne fie ekire mu se wadi Ghana sekanti wonom kwakwache no ema ne sente no eye dom kase o masebadwam wonom ba no ni eye Mahama ayalega ebeka kire Ghana fo nyina se opa ye ntopa evita de esi ye no enya de penti enya de meso so kwa na na meka se no
Yamin aba bonte kyerem se na wo pa ya regade na wo yi eni pa ya disika ya kwa kwache na abonu twobai edna kopiem okoto a na wo pa cha osen Yamin kyerem se dabi sana moto na mahama ya regatu no eya ne yepa ne senti ohwe ne wanye bi okra ohwe ne wanye bi edio krum ha se bedwo pa enya sem kuma kram yensan kopiem ewo eye the informa kwa kata na Ghana mampeni John Dramani Mahama katafa etoso 9 wakasa na ochiem sen Ghana for betimi ahodi abano accountable pa Ghanaians would hold us accountable ne senti munhwe ne ye pa Ghana mampeni de futu ede wakoma na appointees ni nyina da se wo biere wabo wudin se besom no aba mu no bo moden se wo bai emeye de furo pe emepe wo nkwa yefunu ene wabusuafo yefunu every say emre wo hwei yenu kasunti emra no so na monso mugya kunwa to anu komu fia wanhwe ne ya na Ghana fo ama kontebo ya dwumanti Ghana mampeni ede afutu ede akọ ede ama na so afo ne nyina Daily Ghanaian Guide kwa babonten kyeremu se Ghana mampeni John Dramani Mahama watimi edikre na set kyeremu se enema bia owo no ode husunsu asona kwakwama ode taja na sa wanye na wanka che Ghana fo nyina se ne owo cast dudu sei owo fie dudu sei owo nsase dudu sei se betimi abo na so ofra banwa no so a ohaw bi etimi nkwaba ewo na japade ehom efin so Ghana mampeni asanso ede adesre ede ato na panti ne nyina nimu se monso manya ne safi so ne ye peninti wode kan atwa san de ato nti wo biara Ghana mampeni aba wode no hwe ne hu ne se wasete no betima dikana Ghana fo nyina hu ajapade a wo kratafa to so mienu ewo Daily Ghanaian Guide ena ensem wei Ghana mampeni ede aba so asena kopie mu ewo boko ne mpota mu so a communication minister Sam George onu kwese na kopie mu ewo tse ningo pampa wana ma se bedwane di ma wonom enka botaja chemse kopie mu ewo boko a eye ensamtire foko anase radio station bi edin da so Guma radio station watum kyerɛ mu sɛ ɔmo dwumade ɔmo die no mo amasomdwe entimi maboko entimi mo ma asomdwe entimi maboko yenko pm ewo Malidian kwa kata no di Malidian kwa kata no ba mane sɛ GJA Rams Mahama over attack on journalists Abet Kwabnadwomfo president edema Ghana Journalists Association o kyerɛ mu sɛ Ghana mampeni ayedodo efrize nansen enipa bi tatan samtwerɛfo ankwa ye kura Ghana mampeni ye bibi ente saa de ba ha adwen ye pa ye kopiem ewa katafa etaso ena no kyerɛm sɛ USAID withdraw no akwakoye looming pa developmental crisis ene baba o man Ghana ma ya hwɛ ni ye pa bedi baabi no ya sebetima ya hye pa Dr. Faith Ababio ene wakasai o kyerem se den o ma yetim sesei enura hodo a na USAID for the bra o man Ghana bi man ahodo no o ma twam de afim ya hwe ne ye pa de bedi baabi no ya ho betima kyere ye pa ko wakati de ho sensem etimi ede aba the new trust ko wakati babonte de o kyerem se former NSA directors finally break silence on alleged ghost names Saka enipa bi a Ghana for bo moden pa adwumade ma wonom ena ese mpanifo wonam kyerem say god names e course chop course na so mpanifo kyerem say da bi anya nokre san sensem nokra bi na makwa katai ede hon sensem ede apa the public press kwa katan dia ba say wanted no more as OSP revoke Ophelia test okay kwa katane kyerem sɛ me sɛ meke sɛ OSP kyerem sɛ man Ghana kanofulata every na kɔde onya wanted bio na me wafa ase ayi kisi ajaben na nkasa no edimpo o mali awofa ase okɔna ne mu aba na chi asaka ase no asa ofro be pa okɔna ne ma no aba na jezie yedim de opeso wɔkyire o obeka kyerɛ Ghana for sɛ kanofulata wanya wanted dan sɛ ne de o kyerem sɛ dabi wanted no watwam kura watwam yo yate watwam a yenso yate pa
Yanko yani mai. Ni yanko ko piem. Ewa di chronicle ko akata na ochire mi se. Mahama aba no homaden edensem ede ato. Mpanifo anim se Mahama will insulate police from political interference. Mutaka na ekase na ochire mi se Ghana man pani de. Enya de a omaga na police service no. Obetimi ade ne ho de awura mudwumadi. Oba no homade amakwan. Ema police service no atuma ya dwuma ye na boa. Mama Ghana ho ba monsem ne ma atumi akwankan ye pa. Etimi eti amayen. Wesi ne sema hodo a muntaka ede aba montene eso. Na yanko okunini kuwakrata the Daily Graphic. Or see President outlines areas for reforms. O manga na humansuya Ghana man peni chemse ne man koye nansen. Eni ma ya basanti. Abana homa den atonsa de afam ka bia wo nyina. So mo ntase. Na mo ya nhye panfanfan ko betumi afa so na aboa na humansuya so. Eni ama etimi akoye kuwakrata edi eda so. Eye the Daily Graphic. Ede hon ama ne bo ede aba montene so ena no pay. Yanko PMA. Ewa the new crusading guide. Or second for that no more on OSP wanted list. Erika can want some the denti. Yanka want same view. And some of those who part the Ghanaian time Kwakatanaba said declare your asset by March 31st or face sanctions. Ghana man penny de kokobo ediama so for say Yanko ya toma. March bosum kwawe ye pe. Mama de say Japade bia mo won kana Ghana fo nyina wonte sa de a. Asma besi kwa hwe ni yempa mu dibre no. Obetimi age edia Fremonsem. En some of those na so me ntini kwa kata mboso no. Yade ni nyina ebesi na ye da ya ho sema ye ba. Ebeko kumase ekwa akodi nkomo. DLFM 106.9. DLFM.
Aya no kwasem pa. Ya kase jajaja na wanya ya. Afi no Obia ja hwe o. Ya hwe de beto wo. Sene mama watumi aja ya na. Anope mesra wa num so ma me wai. Ne mo na opo de ne man kon kan fa ma o. Na benum so nso de a. Omode na num supa. Ensupa pa no. Ni nyina da ye Lumba nsupa. Ensu ya to ye bo ase. E de afa mfidie mu. Asoro so krojen. Wonum bi oha obi ani achedi ma ni padua. Omode na num bi na ne man kon kan fa ma o ye pa. Imadi bi amudi a mo be hia nsuo no. Won modern na mo nsanka Lumba nsupa. Ne mo body an supply mu so mo pe bia. Ede magana shenkafo. Wonim kiatwi. Wonim boy ya ni twi a. Omani ya Lumba nsupa ka che. Na kofa nsuo bi kwa akine. Na bosumudu a wonso nya kakra ngu botom. Frem penifo ahomatrofo yi so. Eye 0555 274 757 and 0577 475 343. Adeshan so more than so many patem. Mon fra Madam Abanya Meche. If the conference no be aguna so ye. The shop na ben Lumba Sport. E wa appear to sile nem. E wa dance man. Ahomatrofo na 0557 349 401 0557 349 401. Yankwa Kumase. Na yankwa din komo wetew emra. Ni nyane se ndra da ensuo to Kumase. Na namso mensuo to ye no. Emframa ebo na no odin ye pa. Amba nipa bi ho kan ndra da. Ema ajapade anso tumi se ye. Ni yankwa ya mani boni. Asunaba Kwadwo gusu ntane ni kodin komo. Asunaba. Ofe. Good morning. Good morning, Fa. Nampom design. Obia da ro ba de na mo na answer. Iyame adomodem kwa na cheyen. Wona wo sentimental mu endra da ensu atwa sentimental make say no. Big boss ahoto ene nipa bi ho ka sentimental mu. Anopai mu kire mu pa ne sen. Mama na wase na ofa endra da wona wo sentimental mu say a free bear no nai ekobo nu no nsia so no. Subrantam bi cha se was sentimental emiam e bi tetafo kronom aswa se be man ene ne mfaframu na ene nam so bi ema okokronom a ene no wo swame municipal assembly asa swame mensin ni mu no ene abra subrantam bi cha se nam fama ewom no edin papa le science okokronom a ye mu eja bi wo honom na eja no anim na ema bi so ahihye ne ema wo so eja omudi pa kakra ewa animu ebi aton ne ema bi tete fruit ene bi so aton aduane a edi ewo honom na wo chese ena ben so no ehase no ena emframan edidim de ohun ya ne se billboard kese bi a esi honom na se osofo bi e billboard na esi honom na sabe etiefo etie no onko Facebook no onko DLFM na won hwe billboard no suye papa emframan no etimi emuni DLFM no ade baba to maami bi a wo ton aduane wale na kura o muso kontene ni mabra na nso eto no ama sa me amle ka say de maame na kura no ma prepare mo de pa ame do ko to ama se wa ya sabia eno no woko no Osu den pa na se big boy kese na esi sofu bi dia na mframa na tu no akoto obi shop so ma me kese yi ade hye na atumi apra den pa o ede se ne wuyi sa enipa mi no mu pra ye na ene big boss ahodo we se ye na nema bi eka ho bi we san se wa sentiment mendra dan nam so eto ye no ho ana se on se pictures na by so we pictures ni ya o se na obi ka esi ho e na billboard no amu na koto car so na o se se mami ba ko so no so ne shop ho ho no
wono na ne car wapake e de esi anim ho no ma billboard na mu akoto so na de share say ka billboard no mle abesi ho no omobo assembly bejani o ho no machi that one share na sa billboard no ho man friends so because send ye ne kakra kan sitie eni da bia esie no ejadi ekoso ho no se billboard ni besi ho no ma emwa ema amanfo mo ho no ontimi endi omudwa asumdi mu ejo mte so omobo na chia na so no ankan ko siaga ene che omdi ko si ho no ma samri akakofo ye ne kese di ama. And they say no addition now omo wo mmemmia hodo a nsuo ni ka wo mo no uteti omo komode mu nsembe na omo ka no pai omo se omo de omni se sikira ban de omo sia ne se suame nansi no wono mo ye dimo suame nansi no omo fom nansi fom na sa billboard akese a esi mia ye ho no ma omo to ade na enye no so nkwa na esi baby omo to ade baby wo no ma udu jere ni ho no ma baby omo to ade na so billboard kesi bi se esi ho no I know soon be to go fast and from and you almost say almost empanyfo ne aban adwuma ye form wo so am nansi ni so mo hye na mo form nansi form na billboard akese a e bembe mia ipedi dwuma ho no no omuntu emfa ngongo si ba bi a nipa etwam na say e ho no ense da enye busy sa de be ya amanfo wetima bi omudwa wano okay asona ba no pe meda wase pa kwaso adi akire na ebesi benkum anase ni fe be besa ba onchen eba beje nchire mu eni pawote ne kan eyama ne boni otonkra edifiri asante mantemu ama DLFM ne den ede asonaba Kwadwo wusu na wote ne kan do adansu eto asante batemu no wo ba Facebook no so DLFM 106.9 bla na be hwebio osofo bi bebo kese pod ye kwesi wei na atu na akoto obi shop so na nipa moton ade no eprepra na menim enkra ha so bebre na wo krom sa menim sa bebo no billboard akese ne wo krom no aya nhihia be na wo ho ensu oto na mframa ebo a utumi se bia yade ne masisi betumi kofo ye ne dia banso hwan ya sade se so hwesa ya eye sade we ne boa ene enam we nsu manipa pra ekwa akoda ya lesabia wo ho we Ghana ne de ye di akira hwe ade bia ye be ko sa anopa apomode hu hia pe a wapomode no ehu be hia wo ye pa evise obanyina che na bra wapo no obetime di wajapade amende a gina wapomode ho mekese nansen wafu ayade hwe ena wona anya mfiamfia hyehye ase masa mo ani nye ho saa o kire wo se wanya kidney failure emwa wo kra obe abo no so ne ma nkwaye mfa ma wo nyalwa hodo be na etete wo ba ni nyina akwadan Vidank healthcare ne mo an yentu ase nyina mfa ma wo eye liver stones no ebetuma nyina de afri honom we liver no so aye sade adom ano ebetuma nyina de fro no so apomode ne ma kwanka de ama wo mikasa diabetes na do ni pedua de aboso ama wo je ho enye waye de obeye bia nso emfa ai bema na nse udwunso mpo a wo hu ta se de obu pipe no ebrika pa wo hu anya ha ogu hu ani mu ase ni nyina ye prostate enlargement na ba omani afa kwadan Vidank healthcare ne yamo a wo ne yensi ano emfa ma wo hypertension na do ni pedua aboso ebetumi aboa ye pa udwunso twa no timataba ho nti na nse udwunso na yawo na wote nyema nkwanka mfa ma wo mesra wada bani nyina ekwadan Vidank healthcare ya sabia won ho fe papa wo ba wa hu wa hwe kura wo ho kura beje pharmacy de bia da ba besra ye ho kura aso na FSA udru ho no wa po mu den kura won sa kan dada na yankuto nso ine de bibido na sayade yendura hodo ni nyina nso ye different India na ba ye the traditional practice medicine cancer for ametum krata ye de saw yade a we no ha bia na akire bio ya so ne yemienu ne obi okumase asante matem ne obi so ankrabo prematem kumase ne wa hodjo eye daban sokoban je kufuo school jansen ne so pe frempelefona ji mu nkire mo 0502
230 999 0502 230 999 and 0247 665 436 0247 665 347. Ube piemu ankrabo prema ntemu nso a. Ye was Pinterest Road. Coca-Cola run about wa. Ye ben Fidelity Bank no. From Penifona jin emunchire mo 0502 661 346 and 0549 951 211. Obana Fred Dr. Victor Nana Dankwa na wo kidney any will leave a home how ni na no fa down and say ya de Roman father aya wale obofo and a person ya mechiao and a pay to asase bobani na to asase na manfo fi atu atana na doso 199 saa wodan ya wotemi enche bia na wotam beso wa hwe ni me wantimi renew rent no na fi awura 2 sa banche ani mungwase na ya dodo bomade na ha dan bomade na ja dan han na wakoto asase na si fie why no pasase ato asase ane bo ofom na wakoto a ensuo wo so dada enyam kane a wo so dada ni na the Benji Estate and Investment Limited Tiedini yepa eye Benji Estate and Investment Limited ya wansa sinbe Ochopoli New Airport City eye 20,000 Ghana cedis pe Shai Osudokunso asasine obi won 25,000 Ghana cedis efie nyato estate no eye 60,000 Ghana cedis o Tanso na wo pass Central University College ne ho a B5 important one no 50,000 Ghana cedis the kind for 5,000 Ghana cedis beto ase nemu abosome miensa na fatua ne nyina firi honom na insuo ne nyinam kane wasase ne so dada na wutua usika nyina wie nso a enkrata sam a e fa asase ne ho nyina no na watwe mienu pe na wonsa timi aka mimi na bia nso yemu wakwanya kwa asase no so akonsra hwe wo so enya no nko na yedie o breading materials ni nyina ye tonton ni nyina bi honom wo pese won sat ni wususunsu a e betimi aboa pa ye office no ye Watama Community 25 DPS Junction ye ni Goodness Filling Station no ene di hwe ni mo frem perifona ji mu kire mo 0554 452 689 0554 452 689 and 0504 199 809 0504 199 809 I sikane be mampa Kupitala babo anu wa project eye juma edie bi wo Facebook no so ama me Woni mu se eye opepambo so me na etwa mu yi ne da na etoso du baako na ye memenda emfempem mienu ene aduonu enumu 11th January 2025 okopie mu ewo sekire duma se eno no wo edwira ebeto dwa ekire mu se abemu Obia na wadi mfinhia no aduonu nsia 26 years ne den ede shaibu masahudu na ekoba asa omususun se wakwakobo krono akwawi obi fonti omni ni kopie mu ewo police station ema police for modern ni kwatum a na odamu no abemu ne kire se ne yefunu eha no afin so wobra pant o ma ne kwan kwa yare sabia na police for na mpene enka beto dwa no ne santi enka ne kire mu se police for na mpene na bemu ne bewu ye ma police for modern ammo na busuafo ma ne pega enipa na mu no ed ne kopie mu ewo mampon sempre fon hwehwe mu na munye autopsy eni wachi nso
adehye ne kyerem so momaden e de na mu no kokoto nwura mu a asem adehye mo waseche duma se adwira mbubufu ye papa momba moden dija ekoto district police station nim e wadwira e hye ne nyina da o manga na japade wa mo hye ne nyina ko fitela ba moden na fa video ne to so mame aha we bla Facebook no so DLFM 106.9 na ye ni nkomo kakra ye ka o ne ye de ho nkomo no pay we de si ye nyina ni abemu na wu ye ne nti abusuafo no na de hye ne mabu na mo wadwira ka kire Ghana fo say posifo ne graduates nti na abemu na awu nti o mo mpene Ghana fo sika ne to etuetu kakra no eto ahodo a Ghana fo yetua empanimfo de kwakwasi police station no mmabu ni kire yen say o posi ni bia tua na mo anye nti no wodo ma hye no o ma Ghana sika na japare behwe motorbikes ahodo na ejadami ahye ahodo a posifo di djuma ejadam esi ni nyina kire mu say o mo hia posifo bio ewe adua ne mpotem efiso matena se manipa bia wu bla Facebook no so DLFM 106.9 na mom empanifo asesa bia du ba na utu adibone a ebi eka wa no ewom sa na montu a posifo de bi mutu ye no ankoye yensoso so na enye na mom ye misa ye ho se posi ni bitu anamon na sanfo so ba na nipa be hwere ne nko a efese be si police station ni nyina firi honom na ya hye ahyenya posifo di djuma efiri se posifo na ayefo so ma nipa bia wu bibisa wo na o maga na japade aye wo no yense ni nyina nse ne kaka na bibiasi memena so ewe adwira enti na meka o sa video we ni ba ba video no na yankobba ne ahodo a etwagu ye wo sekire dumase adwira ewo opepambo so me na dato etoso du ba ko enfe premienu ne de nunu mo tieni we me ba DLFM. It's DLFM 106.9. Deda wuti eyamra adwira sekiredu masemebu ni kire mu se oposini enam no fum so tinti enipa ana owura bia ne dende Masaudu Shaibu no wa wudi a ene adwira sekire dumase police station no mo hye ni nyina ese bibia wo nyina na meka se bibia sinti na meka we na se oposini bi yamfum so a na o manga na japade na ye wo na mra ma ho kwan se yenhye ni nyina nse no kobepem ne omo sanso ko bieye ema nipa hodo o madi bone edu makwagu prison nso omo nyina dwane koye ja omo nyina mebu ni kirem se obia nko ne ba bi ye sete omo nyina free wa Ghana ha bepem ne etu atwa ekire din papa no esra no pa mechia silver lady mechia o me visit Nhyiraba mensa ha omo fa asere na yes ade den pa na bibiasi eye memena so ewe adwira ne mpatam na ndrada akronfotechi amoa bi akoto ahye sankafo so agege o musika firi o munsem emadwadifo ni su mebo ni kirem se mekese no adwa ne mpatam akronfo tata won munti won mu hina sa IGP emfa posifo emage ban ma won ena mbisa me ho se na police station na esiwa na mutwa ajatum hye no na mu hia ho bambo ana asma me bisa ni o minkasa post ni bi atwa ne mo bia nya yenso so no so da bi yama mra ni sade yese na mom manya mfa ya pe emfa mra nhye yensem enkosi the entire police station say ya hye no sempani fo ka no kra kire wo se Ghana ye bu nkonta
e de ma post ne ba ko nipa boy ho ba wo kroma o wi akra ba ho na wo se kra ba fem enipa mi fu so nti ye hye the entire police station ni nyina se o mo mpe e police fo mo abio ena akranfo na tata de hye e we dwa ne mpotemu yi yenti ane bi ahodo bi akro no bi akọ so andra ne adwirafo mebu ne kirem se de ado ne wone ho hia ho ba monte ba ye mpo a omo fa military service no dodo na mana asojafo mebo mo ho ban tie wei meba Roberts no we two no memina so adwira pan so a police for no ti pan so aska dienku a eno mo je fa me na umuni yo we wa shedia Roberts aye kai this can you na force bia wa je do ko we baby a tuo yi na kai na me nkuma Ghana police force get Dianqua, number Jomo Capa. Number Jomo Capa. Woman Penny, Mahama, Sauti and Car. JBD. Dampare. Your passengers forward drop so because I'm not from when you break. When I'm in Papa no che bonnet so na che grass no so pa we na e de tigana se ye ko mani ye an Roberts o abra kwa ko yu akwa ko ye waduma na we ne sta ha ta to ba be ba ko ma na an Roberts aba be jira kwa so no ba ji na me nko a we ka drive ni no ko mu enti ya stramp ni fo mu ye bribi e ma ye na adra fo ye hu na ma ne wo kwa no so pa DLFM 106.9 Eni ya woti ye eye mebuna wadmo edwira memena so ena mo kire mi sendra da kronfoto hye wadmo so uba Facebook no so DLFM 106.9 we eye sprinter bus ni bi ne siwe ya edito bobo ma behwe bonnet ni nyina na etu awurawura mu yi tu obuba awurawura ni nyina mu ena me bi sa me ho anopai sei Kofi fa sa video na wo mo ede ejakoto police station ni mo to so ma me bi sa me ho anopai sei aso anamo na mebu no tu ye no ene na hye ase so ababa no apostifo no boban obi akobọ kro no ene ya che no enipa ba ko abase apostifo no yamfumuso mpa enipa na wuo ni sente mo se mo mpene mo hye police station ni nyina hye japade wo ho nyina ene akronfo aba memena so ewe dwira nti afidi amose de ado no kwa de munya asojafo kran ka mo pe mibisa me ho sei enti de si 11th January na mo se police station ni nyina free wo saa no na mo hia ho bambo na me yasem na me bisa o kona ya timu no ho ya de nsam di agro na akronfo a ya che wa kogu police station ya na mako bie police station mo che se o mo nyina dwane ko free ba pem na e kire din okrom ha you see adu ba bia ya de somodo do na boga na police service na nso yeso timamufo na de na ya de aboa won Kufitela Nhyiraba empom de sen anyame adoma no pa de medwalai pa wadwa on medwalai de asie no no jimi sana ho no na ode hia akobọ kro no na enye police for ne pese obewu a o ma chene na se mfumso aba na se wewu a police station e police ni ne dia me ha umpo better me ha umpo ni sen kamra enipa no ba sai bi enipa na wu ni e postifo na fa o mo sa so mo fo mo nyina mra na mra nya den anyone mun dance law Ghana no law so certifier e dia to the entire police station ni machine nyina motos ne cars bibia ene jaya akronfo a ye de o magum mo jaya o ko obi afa ne ho akodi na obi afa ne ho adi akronfo na o mu jaya o mo na akwa ba san be bo mo kro no enye mo bi o mo we je o ma mo akwa ba no o ma be bo mo kro no a mo se IGP nye den eti mu pe bambo anka mo machi police station Hey, Jimmy, Mimi IGP anka there's no way I'm so many military personnel be aso nko kuro ni so. Nhyiraba no kra na me ka kire o. Me ye John Dramani Mahama ye president anka me nya de a me mefi o mo. Empanifo say aho se aboa ana say obofo nim say anka obawi adowatira anka ohuhu ye. Obofo onim say adowatire anka obawi a kode to just no ohuhu ma ho ye kama say be ye wo we anwi bi nko nanum. You see,
Edu ba bia efi say ye obi. He o ma na ye tem no o ma menka no kura asem kyerɛ wo. Say Ghana man penin so otu kwan a Am Roberts entumi attack ne da. Da bi. Ono no won no convoy ye di nanim no. Kronfo be na ekwa attack ne kwan so. IGP otu kwan ya no kwan na ekọ. Da bi. O escort obi ankotata ne da. Da bi. Wotima muni na ya bọ ho ba ya sabe. Hwehwem da di se obi abọ kro ne ya che no se ya no kro se nya no kro na afa mu na nipa ba kwa hwere ne nkwanti monte ase a. Makwa akwashi wadi mu nyina no ene modanto amasen ma. Enie enye se o ma se wo kra o ma bi akronfo a ya ti o asan ja o mu nyina ko ejo ma mo ko ndi akronfo na mo ko ya na asan si kuro mu no ndi akronfo na ma bi o mo no what were you people expecting mako bi akronfo ama mu nyina o ma nyom o ma fa hundi ayede ekọ na se ne ye bo okro no a enye o mistake aye na ehun sunsu anso ni so ntu pesa IGP be ye se ye fu abone ye man penin be ye den den ti na ye man penin de police station ba akro ni mu se be ya mra be ya adwuma ahobambo ntira so obi be di boni obi akobọ kro no obi be kum obi na ya chi nipa na tum na mra ni ne di na se wo selfish interest and mama kan sample wo selfish interest po me kan sample na say wo nipa na ye so no ya selfish interest to the sense nipa na positive one chain no nhwem kire mu say wakobọ kro na kwa wi obi fon wadi bone enti we anya selfish interest because my video no robio my video no more wadi bone enti na positive one chain no na negligence nti afa so na nipa na hwere ne nkwa yo kwenya fa so nipa na hwere ne nkwa de ye mpesa nke besi sa meme de pa ne momasi nsira meme de nipo ni se nipa ni ndi boni ipo de a anka beka se bia ne krampo de no eno krampo de anka be consider ne kakra ba ono so ye mfomso yi na nam so ma wo ni bae yes na wo wakobọ okro no se bia anka okobọ okro no oba bi na anka mu tutuo ebo ni kun na se no so anka wawu oh there be on my way my tin e bi mu afane ama Samuel bi kra no mu jimi too much Kofi de me pese me ma Ghana fo etie me anope no ehunu ne se DLFM ye tenase na ye di nkomo a ye poma ne kan kon ne chekire titru efa ensema hodo wa enfa ma yosem hunti ne papa Charles Gojofo su radio no one vanya politics njira Ghana nipa egu Ghana ntina ye wo hasen ba no nkire se mu jimi a yenya amuna mu jimi oh da bi sabe se obi ye de opa na de ba kwa ahomte ne se wo hwe anipa mu tu sa na mo fon sa no wei akronfo na egbo kro no mpo be hwe na ono kura ne ho ankodim na timamu nim bia oni mo ho hwe wanya bi eno na ye me ya no na so akoye hye eno na ye me ya ba tan bi ote ne ba bia wanka bia nhye ba wanya hwe otu ne kwan na kronfo akwache ne because wako bie do ma kronfo na piesi abonten to ya etutugu kaasi yi mu yi anka nipa wu ya anka ebe me ya because obi ko ne baby on fa ho emfa ne ho na konfa be attacking because of ebi mu ayi ni amosem o makwakoye obetime de wadwen chen de afa Facebook no so DLFM 106.9 ne kenkan say anamawa ejura set adumasifo no tu ye no ene aso aba me na bribra te se de obi adua banche ma na bo no ena akronfo ahye ase etatade hye ne bi wo eye memena so e wonpotem honom eni sese no Ghana yenya dan bio efiri say ho ba monsem na nka so already na enkoye ti se nipa bi so de mra hye yensem yesia na afidi ye man ya mana ginsem kura citizens ni bi wo aye like I say wo sese no no mu dwirigu o man ne de yi wo sese no mu dwirigu ye boka to police cars any moto o fa agbogba ha ya hwe police moto say ebe sen wa ha na obi di ja atuma anye ka no de ama o man no na Kofi mpo ene positive no kura kwa adwuma du ha mache a sometimes ye ne wonum nyina na foka aba yes bre positive ni he eto bi kwan po insha baby aya uti wo yi yes overhead ne so ahomache na police officer be the set 3 na wo pre trotro hwe aya mama yem fitire yesi aduasa mienu nka no kra nkire ho ewom se positive ni bidwumadie enso ani na mom ebinim so bre mo jani ebo adwumaden ya se ye po maba so ebinim bro ebo ye ho ban o ebi stragre na pick up trans wa kwadwuma ai ho ba nya senka aban kra betumi atokas ahodo de ama wo mo de akwadwuma nanso wo ni bi wo ni kama fo tomatoes na masan kwatwa jadi atum tomatoes ya me ya dom na sa so ba pa ma ne yentiti ni a mo se mo ni aduaba na so ye na aduaba no ha na ma na so ye at least cars are buying the buy any motos are buying the buy ati police for ni bi bre so ati police for ni bi bre so cause first
La pass ya akona police ni tuo se no or preka ho akotena ka mu a. It's very sad. If you need me say, mebundo do na no, me kanfo givers P capsules ama wo no free say, am say binim tadua mu ayemre. Enti na omantimi antena fia. Omo yere mo no, omo se omade mo nso na modi mirika tente saa akodi service anyama nsem nti wei. Momo mode na monkoto givers P capsules. Uyo Obia premature ejaculation no de bo ani na watu ahwe mo dan nsanka bi. Wo de wasapa wo mpam. Enkwan kan kra wo no obada. Jese na otutu a enkuma boa. Ba mode na wonsanka givers P capsules ni bi na moa wo. Uyo bizuzu ampam de ode ko ya na timka ja. Oh, bema emwa wo. Enim guase na ya dos no ma wonsanka givers P capsules na moa pa. Even so yesanso wo givers co capsules. Eya good pa de ma yesisi yade. Efi koko yale ahudu Obia na yamutim so ba mode na wonsanka eye givers co capsules ni bi na moa pam. Ba mode na fa eye givers co capsules no na afi so P capsules na fa bom nanom. Na ho ade na ate akofo ne man kwankan etumi fa ma wo. Yesanso wo givers herbal mixture ebo ye pa ma immune system no etumi nya hoden ebo adwumaden ma pam. Malaria nso etu ase, typhoid etu ase, jaundice etumi tu ase. Ema won so ebo moden ama wo kontumi deduane ma odi aduane a wotene de pam. Givers GC mixture ene ne capsule so ebo adwumaden ye. Ensansa aji wa himfi odi aboso ebo moden atu ase de amam. Oba nso meke se ode po aji wa himfi odi aboho no ma be ma ne ba pe okonsi wo bieu emo akram. Efen so bema ojonso basa afin so ojonso so ya pa na wote emo akram. Afin so po kombo no so no oba beda edu anadwe na wotete tententan wo dem ebe opening enti wenti na koyo oba yi hu ade emo awo mesra wada ma wonsa entimi enka givers GC Mr. ne capsules na emo na sa pensi na ne senti na wo kon no so no oba beda no nyina enfiri wo no mokra emfa ma oba nso enka bi furu ahimfie ba. Hey, masa, so what's this ahimfie ho no mu ya be ma na oba wonsi obi o. Ene ma na bi ho ofepa na nso ahimfie ho no ma siesie ni nkonkenti be ma ne ba o mabio. O se mema nyina sa na motenya no kre. Ahimfie ho no ba ye no. Enkoye kram. Oba so bu ne nsa, bosom ba ba sun. Ya de oba gisika, me kira wada. Entietem obi ante on kanka se o we dia da bi da me bum se obi abade da bi. Obi so bu ne nsa nsisi so. Nsisi so kra wo made na wonsanka givers GC Mr. and having so givers P capsules. Any givers co capsules ni bi na mo na hawa hudu bia na emu no. Yetimi ntu ase fa ma from penifo na jimu chire mu 053 0543 0543 222 740 0543 222 470 0543 222 470 na jimu chire mu nyina Kofi Inshallah. Enti adwirafo no yankenka Ghana fo agye nkyere ye nua ba Monica Sare odi free Germany Dortmund o kire me say Ghana this one is happen if you do good you do for yourself no krapa so ya papa ya ma ho we DJ man hwema me why akwesi empofo agye nwom no ye nua ba Monica Sare kire me say ye ne de pa o kire me say when live edi free Germany Dortmund na ubo made atu adubane e bi ka wa no Emmanuel Shan which them say very bad. Yes, na ya pa ko fifa video ne to se na pose for na ya sheda na wadwa sache duma se na fato so. Na yan kwa telefone che no mu din komo. Yes, ho ba mo ansem koye. Ena nimpa yi akwa she police station menne. Se se ameka se de akwageta. Akonfo ahya se tata wonom. Ensem say Ghana ni wote a. Aya na ya wo sai. DJ Omale wo de nyon na to ase yenko. DLFM 106.9. Oya papa, oya pa o. Wa na ayefa. Bamemfa, hello, good morning. Good morning. Sina di mabia kaza free. I'm Sakata. We were about to do. We are still some so. Ansa ma yenti ano pay. Yo. Che. Yema ekosoro. West man ya de eka weapon sa. Na police for bin me yemu ye. Che. Sa say dia. Me po ma kuya do mi no yamade. Na police for bom tio. I want me pop. You say I didn't even know what to do. No more question boys now. And it's a boy to be for question. Only about on mama and channel. What if you want to be 23rd November 2022. That for the first photo.
Me ko have them. Come to am no papa and on the come police station. Let it up. Police no make akino. That day in 23rd November 2022 and for two. Come I'm not speaking for me ko need come. Oh please on quest car bondo ordinary. Physical I can be proud to all. And the point of focus when you make you my and you can focus so. Medasi bebre wadwenkyerɛ no ama Ghana fo ate nka. Hello, good morning. Kwadwo. Sa kwade Tama community 11 and pay me yentio sak. Nhyiraba sa kwade ni. Bitio pa sak yentio. Na ye friend say nkrofo ya de omu ye. A omu sa frɛ IGP ne aban yi. Nyanza be ne wo. Eno ne asem no. Police station a ebebo mo ho ban na ni police for no mo apam wo na mo apam wo na sa konfo na mo akobi wo no mo tata mo sa frɛ aban o Ghana for ye bi before na nkasa no enema bi o a democracy mo ayen democracy no mo ayen we na ka mo aye sa de ni nyina ya chichi omu nyina ko pe ba bi de omu agu because Omu sese yedi omu fra enipa. DLFM. Sebi omu ye moa. Sebi. Ena ye friends aban nso a we teacher fo edi no. Otisami bi nti ko yi teacher fo yi. Enti omu nye Ghana fo. Omu ye Ghana fo sak. Omu ye Ghana fo na ban we yi omu edi. Omu nkoye den no ma se omu ye no omu ma. FPS school fees. After the animal yiri no mo madi obi fun kuma obi fun mu nwa so na wo de na wo be ye no ese se wo ye na etine obi ata wo chi se nya wo ye na ye sa akode ya so obi aye bi nti no so ba be ye ye no kre ya min shira pa adwenkyere no Ghana fo ate ne nyina ya min shira sa akode okoto brodo no de drogo mu akwai kodi ya omu ma men fa ha good morning brother senior dino ya kasa free Femo kama uso kabisa. Ipacho mayentio. Makasa fidie ni kwa form kakra senior. What was saying? Utu do boni bi kan wano. Me kwasem. O si a post for car no. Ya krofo na mo bi omo. Omo na dan omo ho asantata o. E mo ma tu fobo. Obi en fact obi a we enkopo. Omo so munyu. Omo yesa ye na eto memu. Na se mo yesi ya eye ya o mampani ye fa a chichafo na nsen ya wase yo modi we ya tichiro mai o ma ni na ho na men kam ho yes ya da se pa. Hello, good morning. Good morning. Senior dimo bia kasa free Ati dance man. Uti ate ye titia so mayenkwe Nhyira ya min shiramu na eduma pa moye. Yes, ya da se. Ya moke. Ya kaka krafa ya komfo de ya omu kobo okro no a. Ama eyi timemfo omu de omu enu ma asema betu dwei. Se de oman ye nyina ye japade na mo nko ada kope mo atwaja atumashi police station. Se ye kasa ye de ye beje fi ma he fa no mbakwa akofa aba. Eno ne asem no. So obi aye mistake kura na sanka yesi police station no ya hwehwem ni yehu so odifu a se de na wudi nka aka no ye betun de ono kura akotum bi ma na hu se ono so aye mfomso ba mo atwaja atum sisi adan no ye besiden yesi dan ye de niam agum ati sa komfo tata mo a nso se nka omu ye na obi atu ne ba ni nua na busuani ne wofa bi fo a nke be hu se wudi bonne ane ye de okwa unkwa na ya doko inti sabane sade a njum na na wo bochire omo no if you do good you do for yourself if you do bad so you do for yourself better the more ya ne de no ano no ya damase na ejuma pa mo ye ya min shira pa uti ate dance man. Hello, good morning. Hello, good morning. Good morning. Ho fe odi na bia kasa free What's a free hand about? Ejana free by a free back round.
do the oh, Wahoma no, a church sinti, Miss Rawa Jina Kakra me. How many say, Dama Mentimen was now doors of pan, a draco jan to Mentimen was a me was no hopana. Dama said, Enquires or mine, the mess say, would be answered, we are papa, we are born into our year. And to Munja Mentimen was a Mentimen was an emboa. Anytime one cast or master, a Makupa out to police station for Obia ambassador. You. I don't pay the happiness. Did come Madam Martin, me Ejuma Palm, some on my Ghana. Yes, so yeah, that's it. Bye, you are fair. For yourself, you do bad, you do for yourself. A question for Jane, no. Also, where your papa, where your fa, hey, Bria boy, the Amenumia no ye piano, and Swabana Besumi in Yacha. Hello, good morning. Hello, good morning. Hello, good morning. Opening. Yeah, come, I ain't you. That's a good morning. That's a good morning. Yeah, me, I do. Did maybe I got every. Family taxi driver. Taxi driver and a permanent you. Me, my money, my family. Yeah, that's it. Okay, Ghana, no, they are the O man is human. And Peninsula, O man is shop in Zakasian. The Oman share arm of man on to in the bamboo. Then I should be in a Juma, Tana and a Banu. Because O man is to me and Prophobia Shaman. We say we say programming, they will to me more. Who to me the cell casta for mine, and so who to me, to me, some go do baby. The Prophobia Mukasa, it's me, Juma. A bit is a police, Juma. Police for Yajma, and command room. Our commando, Michelle Munye. Then Clofonic come on Nutuma, police wanted to almost mean you. Now, because I saw more my shop, peace council for him for any assault for any, I can't say, judge for a more man shop himself. So, a man, ever call ye, a man by a day, I suppose for inside. Because Mabruno and you Maumudi no man. I saw more Lafida, and then for them, only be Victoria, was to be Victoria. So my shank can want someone. I knew a man named Nahuya. You know, that's a fire home. If you are something for all man, no more could be a woman say. Amusha, no, a man or two to an Enquiries. Almost at Yantium. Better. Yeah, Mam, I mean justice in Yajman because. Your work with Yadia, you said no police station in Timin come and inquisition near Dano. You. If you know your check was near Kuno, it did not cost no. And that's it. Yeah, that's a part taxi driver. I mean, Shabby. The best of friend about intent, you know, Union swear to me about your time and that's where we are. I mean, confirm last caller. Hello, good morning. Hello, Brady. Hallelujah. We didn't have a free. What? Oh, coffee, my shaman, the Mon City, my Indiano pay. Opa, mimi meeting my VSO. You have a part down Pareno. The Juma is here on your Biomana. Oh, yeah, Okosu, Juma. Let me no good, Juma, but we need then Abba. So, no, so heading we. Nabajo sa 11 January this year na sa among this anyamra na mo ye. Yes, Afia. Hey. Yeah, to a baby yetri ya. Hey, what from my video Ghana then oh, this is when na ya solia. E be there na Donald Trump. Say the pamu ye. DLFM. So who say ye pamu ye. Pamu say. So, yeah, Nyoma, near Saya, you know, Aquela La Sulala. So, Debiana with Africa upon the Yadani and slave. So, I find that idea more sano. I feel that from although I would I'm more trap by the way, I come for home. I would have one fee, I'm on police station. Then, I'm conforming room. Made that sick coffee, my sort of gentle, Benjamin Shroud. Me time now so nanso afrefre we gina so a chentimi mfa ne tawuna yem sori so. Hello, good morning.
Eja. Senior, did you have a casafre? Me pacha from Sedu, me kasa future. Amino, Mr. Sedu, your tabon in Tina Bonitel, my. Me dance. Eja, I'm on fret. I give some day. Bambo. It's a bo. It's the walking. I didn't know Kumuna album Hobano. My question. Into my question, we are more percent a cobamo. No, on money to no, Papa. Our principal bread, bro, or my women are you move us or no. I told you, I can't for. Oje police car, near 2 weeks. Oje be a police in Ada, then the be a FGC. Ninyano and one police at Jumano. Obe shall be a minister, MP. Obe can see a dark cracker. 106.9. Then the police in the Obo man Hobano. Then a Abuano. Abia, Penny one is a police quite the pet, then the wolf. I wear my man and Paco Chanamo. Your mother was one of your most of Moyano. Ya teacher, a mom post to you and I show myself go much. No question. I didn't say anything. Oka Blue said, I'm a man at Tumpana. Tell him what you tell police for. On my Tima, a British MP. Police in a come out of my crown, police in this room. I didn't see. Silence your mind. Yes, tell my say, oh my ye. Your mom police for your much better than man said. Yeah, I understand on Monday Tumpon. Yes, yeah, that's a pass. Edu. Afra for no gusu frɛ nanso yɛ brɛ nti yɛntumi mfa bio yɛsrɛ ma momfa nkyɛ yɛ paa ɛsan sɛ yɛde mmerɛ na yɛ adwuma asase etiswe eye krukruwa etwa ne ho abribiara etwa sa besinachi eti wo dwuadwuadwene pa wo yɛ bibi ayade pa na de wo bedua no ɛnoa na wo betwa we are papa we are fa we are Bonia, we are far. It's a water. If you do good, you do for yourself. You do bad, you do for yourself. And of course, I'm sorry, Papa. Who in your mobile? At the wa when him why? And a papa mudi here, ye pa. Listen to me, Midimafo. What am I about Montenegro way? Esa gada for ya dear. For any children, or how be a dow so no. Fakwa dine Dr. Tam that so. Name to Elan say who not young farmer. I am a Midimafo Heba clinic. Yalia be how to say be a stroke in a tete war. Who was pensing at tete war. Who got to be Yawa Hodwana account to for me. Infertility and I want to mean woo. What bressa? Bema yet my own one dear, and fear bebreni, and then Sunumijina was so, and a yagia wa fase, and a yagia nana, and a yagia ba. One here while ye begu. Miss Rada for any fetch them way. I will be Dima for your back clinic. What you war. I don't jam one cramatias and modern. Who could pay more poco say? My own Potema. Medima for your back clinic. You be a so I can say no more my dear Jaya for. For Dr. Tam that's way. Then to train command pay. 0244 774 282 0244 774 282 and that is 0500 727 215 0500 727 215. And che back cross over near Kofada Abraham chain. Near poor Mudin went to the no. Ya kwa kwetie. If it's an impact won't here. So bedi ye, so home beto, bibi abeko kama no. Ejira poor Mudin so. If it's a make say no. So we are said a pade nyina na zone ya hoden a. Emwa okra ko fitness ne monitor na yen kra tiefo. And pay me DJ, DJ Omalion, on Fanum Niagro, or Boy Juma Pa. Senior technician, so Samuel Aqua, the one our friend said DJ Zigibi. Teach me from the man pay. Kofi, yeah, brass, yes, also. I made a young and no can say
Zigibi a friend Samuel Aqua. Or the Samuel Aqua. Yes, you who Nidim pa and a gentleman say Ghana for him. I ever do masi. You na omo mudi za Yaman Samuel. No can say near motion and no maniano. Okay. Aye, no. And Utu Dubania. It become one. Don't hear Dubana but you. Ebi papa so here the eba wafa. Ti better Ghana for us so muti. Okay. Nese o man aye o. O man o my. All right, Kofi me da se panya min shiraw. We are Ghana for. Enti e free na ekọ. Peni be yale a. Wọ́n sọ wọ́n tu kwan na wakọ US. Na ọkọ akwada empa so akọ ya rehwe. Sesi amikese kanu volata. Oni Ghana o. Kanu volata ni Ghana o. Na me ka kira no. Endi sabata na wadi nsem hunu. Wo kyeje dia tu police station ma hye no. Na wase Ghana japade a. Empenifo se da betu abo. Da betu ebo. E de atwa nsuo fra no. Enya sa da no. Enna mpefin besi wo. Wo de kwaso wadi nsem hunu. Na da be de ta no. Na de be hu se de wi asete. Ana pa me de Nhyiraba Kwadwo Sammy bi. Me ma pamfo nyina ko fitela me da ase. Upie mo Facebook no so. Wo san bo am ye din komo. DJ Malanza no pay enja kase yan komo. DJ Zigibi me da ase. Ya papa chat gojo fo sunso. Mo na mo boye chido no pay. Mama Lumba no pay me chiao. Madam me enja kase yan komo. Me sare so. Emma Fada Abraham watwa so no ode apomodin komo no. E de atwa so e de amount. E di amaje so eye Nhyiraba Kwadwo Sammy bi. Makramo ye be san